Sok balazak tabuk. Here's a line off and second Lamushnai. Direct Bisramganj. 153 kilometer. That's all. Good morning and welcome back to the channel. Hanya Lamsogo new blog. In case sentini we are going to Zompui Hill. So in case sentabuk bike loading khabi ganai. In case punungan na video bike loading khaya koi seng tinta bike thanai. Tinta bike ko khorong in case hojana. So keep watching till the end. Bye bye. Yo guys speaking. That's all set. How can I tell? অনেক খাজা খাইছো মই তে ক গিয়া মতলাই এখন ষ্টমা মতা স্লিপিং বেগ চাব আৰু তো ৰিজাইভ কম ন নিয়াং নাই কেবত লাং হাকা বাস yang pun dengsa klaro kasih klik nang nai 2 hours later. Oh, ke tabuk Componogor sopai leka yang laga somori lamo koi berben angkori tikma khalega oh tahu Componogor dolong nasini dong tahu tanai थानाय दाखालि को आम्बासो दिन तरंनाय ai pun coka आम्बासो तरंनाय batak lajang naik deh biurok rudrok share apa hah ए बिरो चंगय बाक्सा awasnya sana oke tabuk ambaso masih dong lagi Go bukbong no stars inauguration kaiman Simon moko bahan moko musuh bahan ko let's try Simon this people are not taking anything only fish no I do fish भाई ये क्या है इतना पानी घुस गया यहाँ पर कितना सारा पानी घुस गया यार देखना भाई ये पानी घुस ताम नगरी मो ताम नगरी को ताम नगरी मो अरे नहागारी को हावी थांगो So guys tini bagai sini stay amba saunga sin dol ni nogo this white t-shirt okay tabuk sing rok lajak I'm inside my sleeping bag you can see we all are here they are using their heater okay kena direct road kanyai Zompui Hill tini orang yang kanyai video tabuk rok lajak sing kena phone orang malena bye The next day. morning guys rok lajak aja all three bikes are ready yeah full start all set Yo, so finally we have reached Kanchanpur. Now we are at BFC. Here Asman, full on Joes, and here is our bike. Yeah. How's the feeling? Suddenly helmet kulum dia kiri sama hajar kata orang. Dari peteng sana, dari peteng pernah, dari. It's okay. Mau last BFC nih. Yang đi thang cái đã cholo सब अपन वो नहीं देखा क्या इंडियन कोबरा here's a line off and check it out Azov Tanpu and Bangmun now we are heading to Bangmun let's click some pictures here there Our view kaham no lai batalai ba this share share suruh jom bro
far from South. So palazar. Still, bangun so kaya pa no? This way. Long way ka? So, Parang may pumunta mong kasama mo. I forgot. Bangun so palazar. Setibin kanya so bagasi. Cincang mo sa cincang. Leng leka. Pura. Pun yang tahan ya. Don't tahu nih. Today's breakfast. Sangat bahal. Belum bahal aku sana aja. So finally, rumah kah? Tahu rumah. This one my bed, Simon bed. Kamu mau bed. Tapi saya esok hari ini ya punya susu. Ayo nih. Ini mo kung sa. Para sa tabuk. I'm so excited for photo shoot. Bawa ya dong nih. Oh, kayak marah tahu leka. Tahu asu congyo. Tahu tusinanyo. Kayak tahu tuh. Kena punga orang nang belah. Masin room lagi. So ke the first to last nanya orang belah hambai. Ke normal fajio of mustewa. Location di nai. Tao phải đi, Why? tao phải đi này đi mồi làm máng xíu mò. No, sudah kasih habung ke. Are, Ke omro han sao kon kok tanah deh. So thanks for watching. Ke text blog under Malayane. Oblong orang kasih nai. ok.